Assalamualaikum. Nah, hari ini ya bikin cemilan lagi, bikin pempek dos panggang isi kates ya. Nih seperti ini nih pempeknya ya. Tuh. Tuh. Lembut sekali ya. Biasanya kan kalau pempek isi kates ini digoreng ya. Nah, hari ini bikin yang beda. Coba dipanggang ya. Rasanya luar biasa. Tuh. Sekarang kita makan dengan cuko. Oh. Hmm. Hmm. Nih seperti ini. Tuh. Isi katesnya banyak. Mantap. You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet, with you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day, for you I'd give my life away. Never leave me, never let me go. My